Yo, ni edikai me de asida kesiye ma twedi ampon nyankopon se saa de we na nyame ayi asi ho se ebeba ama ye nyina ye behie mu ha ba bia anopa na nka yese ekohia enam atu a ohima ni nkrofo toto ne wo ho nti no abusuafo ye se da bi ye pasumwie brekum nti na ye nyina brekum daache nti mama ebeba akire enti saa ahenni wei ye mpese kukromoti baako po bete na mmom asisi enso de me hye brekuman nyina ne abusuafo se ye ntena ho emma ohima ensisi nana kwakunsia abusua akonwa wei saa akonwa wei brekum akonwa 1941 Prempe the second Kumasi nana kwakunsia ko gina dintam kese a ohima ye nya akonwa iti so a enne no osi nana kwakunsia asefo ye kodibo afo na mpese brekuman nyina ni wiase nyina te se brekum akonwa no eyeye nana kire di abo me second brekum hene ne nana on maternal side mama side yes me mama side enti akonwa di nkura omo faaye no kire di abo no nana kire di abo no omo wiae eyeye ye konwa na ne etoso mienu me de asida kese ma abusuafo omo free japekrom omo free kraso omo free kira anyumom genjene benkasa drobo kwasibu okrom mo amammo mudin nyina brekum ha mechia mu nyina me de asida mammo ne etoso me yensa ahemfo enya kukuroduro ebae especially na konti hene wa kire sampa ono ye brekum konti hene me de asida kese ma no yes afei ne etoso nine me de asida kese ma brekuman nyina me chiamo me damase adesidire ba ko pe na me sira mu se monta machi na mommom dom na konwa ye de nyamisuro nokware nyansa akokoduro enedi enti ya na me shebrekuman se ye di tumi ye ade ye yemfa nsei niema yemfa tumi nhunahuna nipa yemfa tumi nsisi nipa se nyame bo na bibi kakra ba wonsema wunyusu saa tumi no enjiji amanfo nsase enhunahuna omo ye kuro ya ye wom sesi ai galamse mo Ghana ha nkura galamse ase nkuro enche muhu samra boy ewo Facebook so kuro no galamse amansu afa kuro no nyina ye nyina yahu brekum yasase no sua ofa katwa jansatuwa masi ofa doma kwanso a amomaso ho nsesiresu wasi ofa japekrom kwanso a botokrom masi ofa sai kwanso ofori krom masi enti brekumai me mamwati asiyese galamse nyade ebeboyen galamse ba ebesey ensase ebesey yensuo ebesey yare akire besan dia bakrom no nkura ebewo omo a yare ni yare ahoro enti yempe galamse afenso ne etoso mienu mene nananam atenase mene lawyers atenase ahwehwem mra bia ni ho a ewo Ghana ha eba ne se wuntimi nyan aponche nana kwambo achipenso brekum enya develop to eye kwachira mra bia emma ye history musa enso na mponche ne nam ha enti mi ka chire brekum man se enne brekum foforo aba no obia opeso ya aponche no Ghana mrani bia ni ho Ghana mrabia ni ho eba no se wuntimi nya aponche na mom kakra mesra mo ne se mi obi a meji amamre di pa ene amane nia
abako sama ka kire se asuo kura no ho de aya ochiri asuo kura chiri abrechire aponche enti asuo no asuo kura ho de ye besra mo nidie mu a aponche no se ne abako sam kire ye momfa nko na mom se wo krom ba bia wo bia na wabɔ obuo se aponche ntimi wo ponche ntimi nko enko se amanfo ne ma mra bia niga na ha eba no na ni ampesa moti ase sinasi na obia bia business ye friend Samanshia Farms ofre me osi ne ponche na ekobe ya hasa omo threaten no se wanyi mo na afiri ho a omo beba be hye no omo beba be se farms ho na nka ne ne se odi kokot na momo de ahopopo ofiri ha sesei osi owosuhum omo ache na asase oyi mo no free ha na amanfo a omo nya adwuma nye business is a good krom ha ya ye nuanom mo konsongo sunom ne ayi a aponche ne kura ne ya titi ne se omo si omo mbese ye no sa ye si aponche ne kura na omo wi ne kese broni beka say hypocrisy enti me ka kira mo say free na ekọ emre bia ni Ghana ha a ebane enti so obi ka so ompina yenkọ court na yenkọ kira ne say Ghana mra no obia ni ho a oso sen Ghana mra na fei ni etwato obi o sorry ni etoaso brekum fufuro na eba no ye pese hi brekum a obia mohu midikan kan say amamuo ye de nyamisuro nyansa ene akokoduro ni nokoradi na ebu o brekum ma obia nsuro obia ye mpekuru a wonemu a na amanfo awudifo omo de kaka moto bia hyehye omo anim tutu atuo de namkromu ne sa brekum no na ye beto ye na mi ameti hai matena America man so mi free Ghana e konfi aduanan ni wontina obi kuro so enye ni ye na de esai nti mama ba brekum se me ba na ye nyina maboa me na ye pagya brekum ama na ba ye Golden City a na mo amunim no yo afei nana konti hine kasa no oka asem a etache makoma pa ye hwe kuro ya ahemfu bebre aba brekum kuro ba bi eda no abakoma abakosem kire se me nana ko kire di abo nana mankuradi awo de omo no omo wo ayi ho awaka awusu taka ho pepase ho awusu taka ni ena me kan se nana konti hine o kasa na o kan asem bi a etachi makoma pa obo nana kwambo achidin ye hwe kuro ya yetime ya ye nananom abesie akonwa iso na nipa ewo kuro mu hade in recent memory broni beka say ni ayebetima kai kakrai nana kwambo achi na otina konwa iso a wagidin brekum ha pa na me kai mo niema bi oye brekum training college nana kwambo achi brekum Holy Family Hospital nana kwambo achi brekum secondary school me started ho ebi asa school no kura nima nkamanko secondary school nana kwambo achi brekum waterworks nana kwambo achi brekum electricity nana kwambo achi na mumu bebre nim abako sem kire yen say Gold Coast maimu first ni odikan man hero odikan or set it up scholarship scheme nana kwambo achi na ye hwe brekum a hwe nipa tituro free sa kroim former IGP nana usunsia nana Owusu Efa the third ono ane my re hine nana usunsia former IGP former Ghana ambassador to Israel or your Juma immigration brekum fo a wabom
wa high wo drive wo nam kwan so police ni bi wo ka se ofiri break mu say na no so nsia na e farm adwuma mu hwe professor Benenom hwe Miami Wofa Afarijan former electoral commissioner hwe ni patitro di no me ka se me tena ha aboba ade e beche ne me pa kira ni say sa scholarship na kwambo achi o setting ne app no eno na abu abrekuma ama brekumfo yenya lecturers professors doctors engineers any ade enti saa ohini owu ya ka mfie miensa na mfie aduasa owu October 1999 na saa ohini brekuman entimi nyayie emfanja no enti nia mempese brekuman nyina tene se nyame pe na yasemi ye di ne house wie asem no te se ne nana kra so hene kan no en nana konti hene akodru Bono Regional House of Chiefs se nyame pe na ye di wie na me ba ye be ye nana kwambo achi ayi amagana nyina bisampa enti ni etwato okra maka mesire brekuman nyina emrante embeba mpanyimfo nkukurafo mesire modo se montamachi na anisodi a medifiri America eba abeboa ama ye nyina ya pagya brekuma ama na ye Golden City na ye nim no ene na mesire mo medamu nyina ase mma bye sabe eya ni jebre ene ti wa ho kan se dia pese wo sabia Entra assim, minha casa, menina, via. Pode ver, só um pouco mais.